Salam la famille, Cheikh Omar Saudani, Naouna Selli Thérapie, j'ai sur la page de Naouna Selli. Emeɗen salmina on nokku ka on ɗon, meɗen lando so tawi ɗon e jaam. Hande kadi siko ɗum Allah muuyi en garay sendode yoga e toɓɓe ɗe men suɓani en. Fi goto kala e men yo waw ɓeydade ka o woni ɗon. Andi Allah subhanahu wa ta'ala a suɓoto woni o ɓeyda, o suɓantako mo. Mana ko ya suɓo taw. Si a gayni suɓade laaɓanima suɓande ma nden hara wona suɓande nafiɗankaku na suɓande kulol wona ɓe wi'i ɓe maaki Allah on andi ɗum ɗo ko suɓande ma an immorde e bana adama na suɓande malaika na suɓande jinna na suɓande ɓe wi'i o ɓeyda. Woni non koko moƴƴi woni koko boni. Merci Dean Tex Kami, merci Idjatou Niane ma soeur, merci beaucoup. Merci Thierno Bari. Nam ndare c'est-à-dire sa jangi Qur'an dans la spiritualité taskagol ngol haray masha Allah ko an e Allah woni e yewtudude. Sa jangi non Qur'ana on sabu jokkugol haray wona an e Allah woni e yewtude ko an e mo jokkuda on woni e yewtude. Et cette personne est limitée. O wura jamanu mo wuruɗa on, o anda ko honɗum woni fattude e ma, ko jamanu makkon o wuri koko fewndi sayi makkon o andi, koko faami kon ka diina o andi, hiɓe jarna hiɓe weltana, mais ko an mari probléme. C'est toi le problème. Mi fillito Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeydowo honɗum ko suɓiɗa kon ko tawata ko e ma iwi. Sa suɓike ndikka mo ɓeyda ndikka, sa suɓike jawdi mo ɓeyda jawdi, sa suɓike jaawo mo ɓeyda jaawo, sa suɓike dugulayagal mo ɓeyda dugulayagal, sa suɓike naafiɗankako fasiɗankako jalousie nawnare comparaison mo ɓeyda. Kanko ko o ɓeydowo ko honɗum falaɗa yo Allah ɓeydane. Sa suɓike wullitagol o adda ñande wo ko waway ma wullinde, sa suɓike weltagol o adda ñande wo ko waway ma weltinde. Allah ko ɓeydo fazadahumullahu marada. Hiɓe nawni ñabbili jikkuji Allah waɗi on ɗum o ɓeydani ɓe nawnare. Ɓe suɓi laawol feewngol ɓe suɓaki natugol e feddeji e jurodirgol, Allah ɓeydi ɓe hollugol laawol ngol siratal mustaqim. Merci ma chère Oussainatou. Donc haray ka bimbi ɗo ko honɗum woni yewtere men nden. Pour e moɗon no soñji ka dewle mum, ça c'est une réalité. 95% des couples hino wonda ɓayno wonda, mais ce sont des célibataires. Les célibataires, ils ont des vides. L'homme a créé des vides chez sa femme aussi a créé des vides chez l'homme. Fi honɗum suɓandeji dewgal en ala ka jannede fees. Yimɓe ɓen no heɓude ɓiɓɓe doga fi ko ɓe ñaama, fi ko ɓe yara, fi ka ɓe waalo, ɗum ko fi ɓalli ɗi, yangano ɓalli ɗi. Yejjita gurdam maɓɓe ɗan aduna e akira, yejjita comme l'intelligence émotionnelle, heɓugol gandal so andeji, yejjita neɗɗan kakuyagal maɓɓe ngal. Donc neɗɗo on o ne'e o janɗa o yaha o naata e dewgal tawa wona numéro paɗe makko ɗen. Wona numéro paɗe makko ɗen fiw. E la o wonira ɗon fi wota nane, fi wota yi'e,
o wonira ɗon sabu ɓiɓɓe, o wonira ɗon sabu kammu e leydi, sabu aljanna fenande, o wonira ɗon sabu nene makko e baba makko. Sa maayi ko yite wonɗa yawta. Par ce que na wonde ko Allah wonma na adde yiite, ko an iwde makke, ko an iwde yiite ngen ga, ko an iwde makke ga ɓay na fi ɗum Allah tagirma fi wota nane fi wota yiye, ko tagirma ko fi yo nane fi yo yiye ko wonɗa, ko fi yo nane fi yo yiye faaleji maɗi, ko ɗum o tagirma na fi wota nane wota yiye, ko tagirma ko fiya wuru, ko fiya fonto hatta, o tagiranma fiya heƴu e pootin, o tagiranma fiya wuru gurdan goɗɗo, o tagiranma fi ɓiɓɓe maɓe, wona fi ɓiɓɓe maɓe o tagirma, o tagira kadi fi ɓiɓɓe maɓe fima, wona fi dewgal o tagirma fes. donc haray jon non haray ko woni ɗum banade mon do a famude, sa faami Allah ko ɓeydowo e to konko ɓeydete e ma ko wiyete kon awdi suɓoɗandi pete. mi filli toon si tawi ɗa jaɓi Allah ko ɓeydowo, wota jaɓu ko wiyete kon tooke wona e ma sakko ɗe ɓeydo, wota jaɓu wullitagol wona e ma sakko ɗum ɓeydo, wota jaɓu naafigan kako faasigan kako pervers wona e ma, wota jaɓu miijoji bonɗi sinca e ma, wota jaɓu négativité an kala ko haala ko boni ko yiyata ko moƴƴi, wota jaɓu kulol ngol ala nafa wona e ma. si fi gaburu haalama yiyata nema gaburu an ko lette gaburu annduɗa, si fi akira haalama yiyata dimɗe ay ko labbaɗe, a yiyata leɗɗe, a yiyata jardin ji, a yiyata bugagol ka faala, a yiyata musique, a yiyata beere, a yiyata guitare no hoɗa yawmal qiyama, an a yiyata danɗe labaɗe, an ko yiyata kono tufa, ino seeka, ino wenga, ino juɗirede ley, ino luuɓede. Sordalla négativité, wota yawi to konko wonɗa wi'tude hoorema, wota yawi to konguɗi ɗi wonɗa wi'itade ko aɗum koko wonɗa wi'ite. Naaru wiɓe ɓe gadna ko fus, ndaaru julɓe immiɓe dari wi adna wona hay hunde, ndaaru si wona ɓe wonali ɗum konko ɓe wiwde, ndaaru si wona ɗum ɓe woni. Ndaaru julɓe immiɓe dari ɓe ronki famude diina maɓɓe kam, ɓe ronki famude Allah moɓe woni e rewde o, ndaaru ko kaɓe imminoɓe dari ɓe inni adna ko fus, ndaaru ko ɓe hon ɗum. kala waraɗo ka hoore leydi ɗo adnan fo immoto darano o tigi, mais wiya ɓen ko fussi wara, ɓenna ko fus wara, ko kamɓe tigiri wi'ita hakkunde maɓɓe ɗo, wona goɗɗo wara ko fus wara. joni kala faalaɗo wurinna suuɗade ɓawo crime, o wiya ko hunde kaari en men wari ɗum ɗo yoni yaltirgal. ko non way ka dewgal kadi ko non, sa jooɗori ɗon ɓiɓɓe ma, a jooɗori ɗon yumma ma, a jooɗori ɗon Allah wi nelaɗo wi, a jooɗori ɗon karamakoɓe maaki, a jooɗori ɗon fof ko ni seki a wi ko a fos an wota ko joɗɗinta goɗɗo e dewgal ko fima an, ko fima jooɗortoɗa, ko fima yaltanta avanti, ko fima ɗaɓɓirta jawdi, sendoɗa ɗon e yimɓe ɓen ko heɓuɗa ko. par ce que sa jooɗanike fi goɗɗo ala ko sendoɗo, y a rien à partager. sa jooɗori fi yumma ma, mais ko ɗowtugo yumma ma arɗa aduna, sa jooɗori fi ɓiɓɓe ma ko ɗowtugol ɓiɓɓe ma arɗa aduna, ala hunde ko sendoɗo. sa acciri fi alajji kaari ɓe acciroyta fima kamɓe. kala ko waɗata ka hoore leydi ɗo tawnor hoore ma ton, hikkina hoore ma yeeso, sina ɗum sa maayi ko yite wonɗa yalta. buynato e yiite ɓe darale
malaika ɓen ndara ɓen nano ɗum ɗo par ce que sa naata yiite malaikaru no dari ka dambugal ma malaikaji ɓe ƴettay kaydi mani ɓe jonnoya goɗɗo wiyeteɗo maliki oyna mais je n'arrive pas comprendre ndaari julde ndaari zakkaji ndaari hajju mais ça c'est étonnant ça ɓe nano o wuurali fi hoore makko c'est tout simplement o jaɓali wonugol bani adam parce que a yidata e Allah a wonali hoore makko non c'est impossible si a wonali hoore ma hay ko juulata ko windetake indema c'est là le danger ona noma ko ɗum holli sa wondanoɓe a juulay rien ne pour ça ko ɗum holli si sonano kaari a wonayno e ngal dewgal rien ne pour ça ko waɗata e nder dewgal ngal fop no winda hino waɗi ɗum ɗo fof ko moƴƴi kono wona fi makko donc waɗetake inde makko ala ko peese fi honɗum ko fi ɓiɓɓe ko fi yumma ko fi baaba ko fi kammo ko fi kulol malaika donc rien n'est pour lui donc toi tu vas rentrer en enfer avec un dossier rempli de bienfaits mais comme c'est pas pour toi belan non ene baba ene nelaɗo arano e mon yottinani on tawhidi yottinani on ɗum ɗo yottinani on ɓen wallahi ɓe yottinayno men yahayno ka juuɗirde ɓen nanayno men yahayno ɗo men jeltotono kono ala kami wawi ala ko wawɗa mi harda ñamude kono wartiɗa ñamude kono acca si ɓay kamɓe ɓe ñaami yondinoraɗum araɗa bugade ñalɗa bugade mne mari hay ɓiɓɓe hanno acca kamɓe ɓe bugo yondinora ɗum hari ɗon ɗanade hari mneɗa ko haɗi ɗoygol maɓɓe ngol yakitora ɗum hari ɗon yawde hurgo hari mneɗa yawde hari si ɓandu ma no feƴƴi a ŋañay ka feɗɗata ɗon ara nodda kono ala ko wawuɗa tittaw ko yo fanko ala ko wawɗa tu ne peux rien wondotako sertotako kadi jangotako ɓarotako kadi ñamotako tertotako ɓen nanaɓɓe mo ka wiyete ɗon sagara joni noon kono no yaltirta ɗum ɗo merci Mamadou Ba partage le live ko honno noon woni no yaltirta ɗum yaltirgal ngal no raɓɓiɗi c'est très simple ko ya andu hiɗa mari ko wiyete doole hiɗa mari ko wiyete doole ko Allah jonnuma ɗen doole ko ɗen wiyete suɓagol joni noon ko ɗen doole woni a jogitake hande kadi tuma kala yiwɗa maccuɗo innumo a suɓaki ko fof noon tuma kala yiwɗa goɗɗo no gollande goɗɗo himo wullitade wimo tun a suɓaki tuma kala goɗɗo yiiɗa e dewgal no haaja wimo a suɓaki tuma kala goɗɗo yiiɗa no leydi hino wulla ndi leydi no waɗilan heɓe wiila himɓe ndi leydi ɗin no a suɓaki joni noon hara yaltirgal ngal ko ya yaw suɓoɗa hettotugol doole maɗen kaka suɓagol o woni doole maɗen kaka suɓagol woni
si tawi a yiltitika a hetti doole maɗen ko hamɓe wonma suɓanade yaw hettita fuu ko bonma suɓanade ɓawa a helli feede ko bonma suɓanade hiɗa e diina ka suɓaki hiɗa e leydi ndi a suɓaki da wattade coñci ɗe a suɓaki hiɗa wondi e ɓiɓɓe ɓe a suɓaki hiɗa e golle ɗe a suɓaki hiɗa haalde haalaji ɗe a suɓaki hiɗa nunnude ko a suɓaki honɗum waɗɗa ɗon a transféri a jonni doole maɗen ayɓe maɓe nde wonno ka wonɗa ɗo si ɓandu ma ndon feɗɗi wonɓe ɓen ka hoore leydi ɗo fof wonɓe ma suɓanade woni ko yumma ma ko pem ma ko kramko ma ko modi ma ko ɓengu ma e ko allah rusana muru ko politique mi anda ko honɗum kala ko woni ma suɓanade si ɓandu ma ndon feɗɗi ɗo goto e maɓɓe wawata arde wiya way accumi ŋañane ko ɗo si wona hara ɓe landima hay ɗum si ɓe landike ma si ɓe yehi ŋañugol a taway ɓe wuupi seeɗa ko beyna wala ɓantu seeɗa dow seeɗa ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir mais si tawi ko an woni ŋañanade hoorema ka feɗɗi ɗon c'est très rapide et c'est très simple a naɓay kollum ma ko wopata si a ŋañi kadi a ŋañay ka acci feɗɗigol o acciray ɗi si goɗɗo ŋañanima goo no hasi o ronka ŋañude ka feɗɗata ɗum ɗin mum o ŋaña ha o ɓolta par ce qu'il ne sabu ko ɗum waɗi soñja ma on e muusidi mani ta sikku am e goɗɗo hiɗon sendodade ɗum parce que wona kamɓe woni am ils savent pas ta douleur sa faami ɗum a yalta e ñaawoje ɗon haray solution on si tawi a suɓike hettutugol ɗen doole ma le pouvoir décisionnel haray probléme ji ma ɗin fof ɗananto hoore mum a watta hay hunde a waɗata hay hunde yeyyay tun no ɗano woy tous tes problèmes vont disparaître mais nas wonande wotere kono wonɗa ƴettirde doole maɗen sa hetti doole maɗen 20% disparaît tes problèmes sa hetti doole maɗen 20% e nder temedere nogay a hetti nogay capanɗe nogay e muta lutta capanɗe jeɗate sa hetti 50% 50% de tes problèmes vont disparaître e sa yiltitike kadi e ɗan gurdan daabeji ñamugol huuɗo yiltitoto kadi mi wi on dowga allah ko ɓeydo allah gaynino tagude allah gaynino tagude himo ɗuyta non himo ɓeyda ta sikku o ɗuytata balɗe maɗe yaw golla ta fawto yaw golla ta fawto yaw naata e dewgal ngal moƴƴanama yaw ñamma ñamɗe ɗe moƴƴana ɓandu ma no ta sikku o ɗuytata o ɗuytay ɗe hayo allah wala e ɗo himo ɗuyta himo ɓeyda ɓeydi compétence ma on ɓeydi métier ma on ɓeydi gandal ma ngal ndara si jawdi ma ndin ɓeydota ɓeydi nunɗal transaction ñaasi ɓeddata ɗuyti ɗum ndara kadi si ɗuytotaka monda allah wallahi waɗaymo bani adama allah sike ko hay allah monɗa rewde on andama andama allah piiji go no ton simo faala kenen yoɗi moƴƴi o lancayɗi o bombarta halka fes o warani e to o fuɗina kesum ko wiyete allah jabba no landotoɗomo allah fa'alu lima yuridi hiɗa wawi firde ɗum hiɗa wawi firude fa'alu lima yuridu hiɗa andi an e min ko falle hiɗa andi ko allah faala an e min e ceernojo ma e kranko ma wallahi ko faallen ko hiɗen faala ñaami hiɗen faala teddungal hiɗen faala lampu gerdo ko yangano e hiɗen huli ɗum ɗo fof no anda mais hiɗa andi ko allah faala non ɗa ɗum ɗon no ɓoyi hiɗa andi ko allah faala
iya bobon kun 2 ans o piya cancer e makkum ida andi ko Allah faala o munjal leydi fof na faale makko aray gonno a rewi Allah e o dina koppi ara heɓi golle Mamadou Saydou Diallo Seynatu merci donc ara mayin jonne ngen ara yewten ko ɗum e spiritualité ji parce que la spiritualité wona ko metti famude mais no metti gollidirde andi ɗo sen yewti fi spirituel pusi jiboto ko diina kesa haja men ngala e ɗum ko an haaju mum woni e ɗum nde fedde nde diina nde fedde nde fuyi minen ko men andi ko laawi ɗiɗi ko wonɓe ka ndaygu e wonɓe ka niɓe ko laawi ɗiɗi pet ko an andi si tawi feddeji 93 temedere e no ko an andi ɗum dans la spiritualité il n'y a que la lumière et les ténèbres ka spiritualité ko ɗiɗi pet ko wonɓe ɓen ka ndaygu e wonɓe ɓen ka niɓe ndaygu ngun kadi ko woodu niɓe ɗen ko dolle en mbay ɓe si yewtere haalama ko amma ko nde goonga ma ko nde beppade tati ala si fokkitama ko amma ko aljanna ma ko yiite tati ala ko amma ko a mumini ma ko a keefeero tati ala koy koko wiyete naafigi c'est juste ko keefeero suuɗiiɗo wiyete naafigi donc ko keefeero anayi goɗɗo nena ɗo heferɓe ɓen hara ko wondu e majji parce qu'il est dans le superficiel ko wondu e majji il est loin de la spiritualité de la lumière merci Amadou Ba mangoya depuis Bissau siɗa ka ndaygu e moodi no e hakkunde men ɗo siɗa ka ndaygu tu es en sécurité hiɗa hooli siɗa ka niwre hiɗa huuli hiɗa maabiya hiɗa wawi suudu ka wonɗa ɗo hakkunde suudu ma ɗum e 100 métres paykum maagu ñalorma sa innimo yehi ka ley mangoyɗa 100 métre temedere bettara mangoyno ɗo ñalorma sa innimo yahani ɗum ɗo ka ley mangoyɗa waɗa frr o ya wara ko nday gunno jemma acco ha niɓɓa innam baba yahani ɗum ɗa o inna o yahata a inna yewtugo notoma parce que o anda ko woni to sutaki ko ɗiɗi pet goɗɗo himo maîtrise domaine misal ɗo joni imo maîtrise domaine judiciaire mo andi code pénal leydi ndi wondi imo andi règle ji sariyaji wallinaani si on naati e probléme fewtugol makko e suudu saria ndu no newanimo parce que o mooɓindiray ko wiyete kon dalile des preuves avant de s'engager emo andi ko honto woni ukkade a jiyaɗo goɗɗo wono mari jawdi wono jangi wo hayrike o heɓa ɗo probléme judiciaire hay fof so o anda droit o anda délit o anda crime o anda contre o anda ɓutte wone mo jangguite mo paaki dolle defte kono on domaine ɗon emo majja goto kala men no woodi ka majja ɓay o anda ɗon ndaaru si o naati e probléme o yiya ndaaru kulol wongole makko sa yi yimɓe no désista probléme ji ɓuyi ko par ce que ɓe anda woni ɓe anda to ɓe yaara ɓe anda ko ɓe haala ɓe anda ko ɓe jaabo ɓe anda ka ɓe dowa haalde ɓe anda ka ɓe dowa ka haalde on leur piège facilement e a wi adnan ko fus si ɓe hendi kama ɓe waɗete e placement ha wi adnan ko fus ndaaru naatuɓe e dewgal anda fi dewgal fes anda no dewgal suɓorte wo ko ɓiɗɗo ka wo ko bappa wo ko wono leyɗe wono Angola no woodi yimɓe Angola ɓe ala hay ko ɓe ñaama
noodi yimɓe e ɗen leyɗele so a yi cuuɗi kaɓe waaloto a yalata ko naatugol e mayri. No woodi kadi marɓe des milliards woni adna way. Donc sortez dans ces idées de borne koko annda konko niɓɓiti ɗon ko ɗum wiyete niɓe julumaatu ko laawi ɗiɗi bet ko annduɗaa kon ko ndayi. Jooni noon ko honno ammo a faalaka on yo dewgal ma ngal bonu, ammo a faalaka on yo golle maɗen bonu, ammo faalaka on yo ɗum ɗo boniri e ɗum ɗo boniri e ɗum ɗo boniri. Merci Bocar Diallo. Dans la spiritualité no woodi ko bani adama dowa wattande yiila moƴƴa. Kala neɗɗo mo ala miijaade fi mum fewndo ɗon ala miijaade fi makko, hakkille ma ala yawde makko fes, fi makko ara ka nder programme ji ma ka hakkille ma siw. Voilà. Wako kural rewata feƴƴa ma torso waɗa ka gite ma saw hara ko fi makko ari ma saw none wono woniranma e to tefa fi on. Ruhu no waɗa ɗum andi ruhu iɗa mari ko wiyete ruhu, c'est l'esprit, c'est l'esprit ça no waɗa ɗum. Ruhuji ɗin yiiday, ruhuji ɗin yiidi, ruhu ma on e ruhu makko on yiidi automatiquement e to tefa fi on. Moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Moi, j'ai appelé la personne. Quand j'ai appelé la personne, il dit, mais je suis étonné. Hari miɗa miijaade ɗo fiima net. Mi jooɗike ɗo miɗa heɓi ɗo muskila probléme miɗa heɓi ɗo. Tagi mi naɓi miijowa ngon e adna on fof. Mi tawi mo mi waawata noddude on. Mi yewtida e makko fii ko heblan ɗo ko an, kono noon miɗa herti kadi ɓay miɗa anndi ka waynodirɗen ɗo. Mais goɗɗum no wiidana il faut toi. Wattane yiila e musidɓe mon ɓe wattane yiila e ɗimmoɓe mon ɓe wattane yiila e ɗi relation ji mon sifa ɗum piiji ko heɓayma waɗa saw. Même s'il y avait des multiples problèmes entre vous, heɓima check on that person. Hay si tawi a noddatamo lando yimɓe ɓe o ɓattodiri automatiquement a taway situation makko on fewno ɗon y a un problème et sache que tu peux résoudre son problème. Ça c'est le spirit. Wona a ɓandu tungoy ko dow ɗum ɗon iwata ara tawa ɓandu ndu nga jogondira. Si a maayi ɗum ɗon kadi yahay ɗum maayata ko jinday. Si a waali ke ɗo jinday mais si a naati ka religieux, a naati ka copie, si faɗi piiji heɓete a wattanta hile men. Neɗɗo won neɗɗo no wa'amma wo no wa'amma, si waɗi ɗaɓɓitu fi makko, tefu fi makko, c'est un message immorde on bo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wona annabaɓe tun nulata malaika e yimɓe, imo nula ruhu e ruhu mahi. Joni noon siɗa faala yo ɓuttu, Nasir Hamzali, siɗa faala yo ɓuttu hakkunde ma e jiwo ma, hakkunde ma e suka ma, hakkunde ma e golloma, ko honno ɓuttirta. Ara nun ɗum tawa ko andugol ko honno suɓora, kono noon ɓay ɗon suɓagol ɗum ɗon laawori buy e men ɓiɓɓe heɓanoma, cuuɗi darnanoma,
sabondiranoma, saccondiranoma, humondiranoma, fayda yawgol men ton c'est pas la peine. Parce que on a ɓe yewtede ɗo buyi ugginoke galeri ko lonji. Ils sont avec des pervers ou ils sont avec des démons. Joni noon ko honno ɓuttirta en réalité. jiwo tawɗo ko dimo, jiwo tawɗo hino yiɗi ko moƴƴi, jiwo tawɗo mo yiɗi peewal, jiwo tawɗo ma suka tawɗo ko dimo, mo yiɗi peewal, mo yiɗi moƴƴere, hino ko duwaɗa famde. Si neɗɗo on heɓi de'inanomo, hay kanko o deƴa, si o heɓi de'inanomo wiyete ko calme, sakina, tumanina, so heɓi ɗum de'inano wonɗo ruhu makko, spirit makko, na ɓandu ɗum de. Goɗɗo no bantoma mais anda o ko de'inanowo landi. Woyi ange goɗɗo yiɗon sonka mais ruhu ma on inna o ko de'inanowo mani. Ça c'est ɗum ɗon, ça c'est sang. Si neɗɗo on heɓi ɗum ɗo, yaltinomo e kulol e miijoji fuufanfuuji e andiji, manque de sécurité, des pensées dispersées, so heɓi ko yaltinamo e ɗum ɗo. Par ce que ko ɓuri e meɗen ne'aɓe neydi kulol, nous sommes tous traumatisés, en foppiɗen ɗenjina. Ko ɗum waɗi moccoɓe no heɓa yimɓe, baatini no heɓa yimɓe, avocat no heɓa client. Nous sommes traumatisés. Une personne traumatisée wata ñawdude probléme ji mum ɗi. So heɓi noon ko de'inanamo spirit makko, ruh makko, e miijoji wonɗi arde bombarda mo bimbi e kiikiiɗe. So heɓi ɗum ɗo tun, kon ɗum o warata o yiɗete ko alda e nandintinago. Ay kum partuɗo wela heɓude. True love, kikkol goongo wela heɓude. Ko aljanna aduna, mo landi kama ko hunɗum woni aljanna aduna, no tawa e muɗum heɓugol goɗɗo tamo yiɗuma. Non giggol ngol landuɗen ngol de, giggol intérêt, condition. Nya sa waɗay ɗum, sa adday mbu koye ɗo, sa addiray ɗo, sa jaɓiray ɗo, si malaika. Non, nangol giggol de. Ça c'est l'attachement. Anda hi no woodi goɗɗo ma baniɗo fima, wonɗoma anande, hulanɗoma, jooɗiɗo jemma, siɗa voyage ude mo jooɗi hemo habbima, mo yiɗaya an ɓiranoma gonɗi, andugol oɗo tun no woodi ka hoore leɗɗo, hiɗa mari, la personne va t'aimer. Peu importe ce qui se passe entre eux, il va t'aimer. Ay ngol giggol ɗon hingol ñawda, ko yata yimɓe no saffini e tout, o no ari mocco, ko ɗum ɗo ɓe mankiri. Parce que ɓe ala ko jentoɓe, ɓe ala mo ɓe sendota e mo. E beteke si ɓe yehi ɗon fenande nden, e beteke ɗuytanayi ɓe stress seeɗa pour 2 minutes 3 minutes fenande nden quoi, o fena o ya fena. Min kaptiri ka, naatiri ka, ko oɗa waɗi soriri ka, ɓe yaari ɓaawa gite ayɓe foy ɗon bete omin kun scénario ɗon sadi soulage mo yimɓe parce que ala ko yewtide. Ndaari séri ya tawi wona solution, wullitiga ka kawte ha wona solution, au moins s'il a un homme ou une femme qui peut la toucher, jogomo, yejamo, diwnamo, piyam, au moins ça peut résoudre son problème. No heɓa drogue, no way ko suka voilà, ɓengu makko no bombardemo bimɓe kiikiiɗe, ko lampe garde musidal ngal no bombardemo no hir. Donc so yehi o pooɗi bab ma o pooɗi kol ma crack, au moins dans 2 heures 3 heures haray mo feeti o anda kon feƴƴude kamay sali sula. So yehi o yari liqueur, o sunni jope makko ɗen seeɗa au moins, c'est à dire ko anesthésie raɓɓinɗingo yewtere, no way si docteur jo narde opéra goɗɗo ma pikirje gono toon ɓe watta toon ndiyal seeɗa fi wata ko ɗum kono non ça ne change rien.
donc hande kadi a wonay sa raison de vivre o heɓay ko fi on ɗum o wurani o moy o heɓay peut-être je peux vivre à cause de lui. Wona jawdi woni problème mo, wona des biens, on a tout ça aujourd'hui. Nema mo Allah waɗani on hande waɗanal ɗum jamanuji ɓuy, mais ko fi hon ɗum wuranne, c'est ce qui nous manque. Ko be bana adama heɓa ko o wurana, ko wiyete raison d'être, ko be heɓa ko wurana. Einstein non ko jinnare wonduɗani, ndu yalta ndu liili adna fou. Tu vis avec un démon, o yalta o liili adna fou, o liili e kawte ɗen fou. Ko ɗon wattaniila moƴƴa ɗum ɗo ko aranon ɗo ɗin mun ɗum no woodi ko ɗo waɗa rentade e mum. Si a wondi e gorko ma a wondi e debbo be heɓa ko wiyete kon intelligence émotionnelle, wala ɗum ɗo minen waɗa ka thérapie amen ko gandal feere, intelligence émotionnelle, c'est-à-dire gandal so ande yankoji. Misal ɗo wondiɗo ma on hiɗa duwamo andude wono bobo wonɗoma muynude ko a sonnajo andi bobo on elle travaille avec des émotions wata haalde, mais nene bobo nene no inna o welama ko honno andiri, o falama ɗanade ko honno andiri, o fala takkitade ko honno andiri ɗum, goɗɗum gatimo ko honno andiri ɗum. C'est parce que Allah newinamo famugol les émotions de l'enfant, mais ça c'est automatique. Amma mo wondata gorko e debbo là tu l'apprends, ɗum ɗa ko sabu ko heɓuɗa kon Allah no waɗi e ma bobo muynete tun le cerveau émotionnel ko déclenchata ɗum ɗon kon connecto e bobo on no heɓa ordinateur wat signalante tout l'intelligence émotionnelle. Joni noon sa wondi e sonnajo a ari a tawi émotionnellement o vari bipolaire, a wayrano tun no jalde no welti waɗa bum, an a wawali faamude on changement d'humeur, tu es malade. Il doit faamude quelque chose cloche, il y a un problème. Wana kanko o yani e problème, o yani e ande e anxiété. Angira jokki fiju ndar fijugol haala wi bordo barda angi balanga angi politique on angi foy men naati liga ka association men jaw iga men so anda ko nouvelle won ɗum o heɓi ma ko won ɗum heɓi mo way sanjude nde so ande makko ɗon kare o watama yiɗude aduna koye bandi koye salte woni koye ka carte sa yi koye murtina e rewɓe yimɓe ɓen, c'est parce qu'ils sont intelligents émotionnellement. Ah oui, ɓena siraɓe men gandade ande nanda sona monsieur Balde en waɗi on ko metti on voilà, tu as vu, lui il a compris que ta femme voilà n'est pas de bonne humeur, mais anga femme de elle va commencer à raconter devant ce monsieur gigongol noir kala mo debbo wulliti e mum o wimo nene vraiment ɓe toñima vraiment. Dès qu'elle entend ça elle va commencer à t'aimer parce que heɓa ala hande goɗɗo faamu ɗum a fembay ɗon ɓikkoy fu. Et là ɗum ɗon ko vice versa, anga debbo sendidir si modi ma iwi golle ka o frappo e ma ka o frappa kenen worɓe ɓe yahay ɓe frappa ɓe très mal. Wona nde ñande arata e nene an noddiɗa emi ñangan kay biye on yaltali ɗiɗe tati no do arde ñaami ñamali sori solali biriji wa ngalarali adda. Le monsieur ne va jamais t'aimer parce que la kala ko wonɗa haalde sunnay mo woni ina doit famde quelque chose ne va pas. An noon kadi change ɗo humeur change ɗo so ande ma nden wonu au moins capable c'est-à-dire feññingol nden so anda, parce que needi irande ni koyɗe ngabbi ha goɗɗo lando en c'est grave ko ɗum danger o. Dès que tu changes d'humeur, essaie d'expliquer aux gens ça ne va pas chez moi, ça ne va pas chez moi, c'est telle nouvelle mako ɗum ɗo mi mako ɗum ɗo waɗɗana, mais en neiraka ɗum ɗo buyi e men yii neniraɓe men babiraɓe men no toñaɓe ka dépense ji ɓe haalata kono ɓe haaloyay ka kawta, mais ɓe wata fewtude moko baara ɗum ɓe haalno. Buyi en yii babiraɓe men ɓe biroɓe neniraɓe men no toñaɓe ɓe haalata kono ɓe haaloyay ka association.
Donc en sutti en wotinanoma, il faut refouler tes émotions. Wonno ma wadde on na ya haal foko edun do banana ko dum mobo ayi bombre ka ayi grenade yaw uddita grenade ndarade ko pression wada ko piiji nada to di bittina be wadi déclencher ngodu pullu won ko donc ko hubbi aw ko burlu ko arde nyande go no ko pum yana ma hala ara ma fi mbukoy wada boom benta facteur déclencheur be na awari mo dew gangal godi way nebi ko fuddi e bette kan no wodi worbe ma wodi sonnabe faamay be partenaire mabbe change so ande be lando non ko pinat nene ko rijam qu'est-ce qui ne va pas je sens que ça ne va pas mais ko bore hewde ka dum ngare wada copie ki sax non ça va ay hunde ko be ko ya force mo buye mabbe ko non niira force la personne ni moi je te connais il est ngandi quand tu forces un peu elle va dégager ko non niira ko neidi c'est-à-dire je ne sais pas comment expliquer cela c'est un si goddo famille c'est une personne intelligente o andi ça ne va pas o copie fi judar o arrête tout o ari ni ma qu'est-ce qui non modi ankadi il faut s'exprimer. Si tawi kaka buga ka woni ça ne va pas goddo nyiida ka téléphone makko kanko goddo yewde ko nouvelle no halanada goddo ngara ko beppane ko ka mijoji ma tout woni mais avec la bonne communication saine et puis tout est arrangé. Ça va sauver ton mariage, ça va sauver ton boulot, ça va sauver tes amitiés. C'est que donc famille que voilà njetta toɓɓere men sakkitorde nde lannitinode si tawi non a wonay ɗum ɗo a jaɓay wonnugol bani adama. Il faut beaucoup éviter le clanisme natugol e clañji parce que dewgal en réalité si tawi ngal wonay dewgal ko be tawa hiɗon kafi piiji go la foi heɓay non ɗon suɓagol ngol laawi nokke an hiɗa fiɓi ɗum ɗo oɗo no fiɓi ɗum ɗo an hiɗa fiɓi binir nasi ko coofe won ton oɗa no fiɓi binir nasi ko lekki won ton kono wondir ton baba an hiɗa fiɓi solution on ko nder iwrata oɗa hino fiɓi solution on kaka jama iwata ka yaasi kono wondirta donc si tawi ka suɓagol raati ya un problème an hiɗa suɓi jawdi no mari darorde molanade ka gurdam bani adama. Donc il faut travailler, épargner et investir golla ɗaɓɓa awdi ndin sanka soña an ko ɗiɗa mari hakkille économie oɗa kañum no mari hakkille lampu guerto ɗaɓɓu jawdi sunna hoorema jalbinana yimɓeɓe ɗaɓɓu jawdi ɗaɓɓa toɓɓe andi onon ɗo ɗiɗo wondigal mon ka satta an hiɗa faami aduna ko an duwa remude ɓiɓɓe ma ɓe ñaama kanko himo faami ko ɓikkoy koye duwa remede o ñaama andi golle naati an ka hakkille ma mawɓe ma ɓe remuno ñaamuɗa ko ɗum waɗi ko a ɓiɗɗo ma kanko ko hakkille makko ko ɓikkoy koye duwa remede o ñaama mais o yejjiti sa remi ɓikkoy koye na an jeyi koye moyen d'erreur wona an jeyiɗa ande ko on no jeeyinma ɓiɓɓe ɓe ko remugol ngol ɓe ñaama ɓe tawi ko goɗɗo gol remude si on faltodirani ɓe landi ke ɓikkon kon ko winni ko yeehi e ko an jeeyi na an jeeyi ɗiɗa andi wona an jeeyi ɓay ko kanko gonɗa remude. Donc fo ɓe mentalité on tawa no nandi o moye seeɗa a jombidiri e goɗɗo an hiɗa hooli ko dewgal ko jardin ko ya yarnu o yarna mais kanko himo hooli ko nokkugo yarnete na ka kafuɗon ɗo yarnete balko way ko non rewɓe goo ko non worɓe goo ko non ko nokkugoɓe yarnata wondiɗo maɓɓe on no gerdi o mais ɓe jiɓo noon kon ɗum bonnigal dewgal c'est bizarre kon ɗum bonni dewgal ngal
dewgal ko jardin god debbo ngara yarna gorko ngara yarna mais gorko no yarnde nokkugo o ga en nanga musidare ko ton woni yarnude debbo no yarnude nokkugo o yumma makko wi be makko wi bandira ko ton woni mais ko hunde wurata e jardin mo hunde wurata on fe mbayno bikkoy buy donc aray ɗo wonde hattude hannde eɗen salmina kala ƴettuɓe tan jenti nawna seddi thérapie meɗen salmina meɗen weltano kala wonɓe sohlude thérapie e junngo amen min anndintina e on tout est privé c'est nawna seddi quand un client nous contacte votre vie privée est respectée sa contacte men compte amen whatsapp compte en whatsapp c'est purement privé. Je suis la seule personne qui a l'accès à ça, c'est tellement codé, hein? Rien ne peut fuiter, parce que les expériences passées de les gens ont rencontré des gens, ça empêche les gens à acheter. Non, piji nous piji marité, nous piji adwa kadi marde. Il faut chercher un spécialiste au sein de l'Odaim. Ça n'est pas simple de biroma no mari weldibe mabbe no gasano andindire modima ma e benguma ay problème. Ça n'est pas dimmobe na mari di weldibe ben no mari dimmobe. Mais quand tu contactes un thérapeute, un docteur, si il est conscient mo andi hore makko, il doit tout garder comme vie privée. C'est un droit. Andu yimbe ben kono be andirma o be yawatoma. Kono be andirma o be libata bote fima. Ta jabu yimbe be ngande. Sendindira vie privée ko feƴƴata kon kadere suude ko feƴƴata kon ka yaasi jillindirtaake. Mbeɗe weltano salmina kadi kala wonɓe sodde lekki ɓuuri jeejongo amen eyi nawnaje ma ɓurɗe hewde ton ka nder reedu woni si nder reedu ndu régli bugagol ngol newoto seppugol ngol newoto ɗanagol ngol newoto musuɓa ko ɗum fof newoto par ce que lekki kinno e ma. Mbeɗe weltano meɗen jarna kala wonɓe soutenude page amen o. Il y a des personnes aussi qui soutiennent cette page. Ça y est, aux pages non lancées de presque chaque semaine quelques vidéos, il y a des personnes aussi qui sont là donc vous ne les voyez pas, qui soutiennent cette page. C'est impossible. Beren jamina meden weltano kala wonbe partage kala wonbe ndar si goddo ala arde do ndar goddo ala arde do partage bon ça n'encourage personne aussi donc vraiment merci mais les soutenir weltano janna kala wonbe lancer des vidéos joni ko YouTube woni ko e plateforme diko nous sommes de cœur avec vous, pas de souci dans ça. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.